Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. 52. hadis. An Aisha radıyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل متفق عليه. Ayşe radıyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Allah Taalaga amallardan en sүйүктүүсү eğer az bolsa da daimi болгону. İmam Bukhari jana İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Hadiske түшүндүрмө. İslam dini kişinin mümkündügü kötөрgөнчө amal kılууга jana ошол амалдарын жана ибадаттарын daimi lazım tutuğa kızıktırат. Бұл hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ajır sooптуу işlerge, amaldarga жана ibadattарга çakırıp, аларга кайдыгер болбоону насаат кылды. İnsan kolundan kelişinçe күч таакаты көтөргөнчө ibadat kılat. Antkeni eç bir insan beyişke amalı menen kirбейт. Kılgan ibadattары Allah Taala tarabынан бериле турган бейиш сыйлыгын ордун баса албайт. Allah Taalанын бере турган сыйлыгы өтө кымбат, өтө баалуу. Бирок ошондо да Аллах пендесине райым кылат. Бейишке инсан Allah Taalанын мээрим райымы себеп кирет экен. Кала берсе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда бейишке амалдары жана ибадаттары себеп эмес. Бейишке амалдары жана ибадаттары себеп эмес. Allah Taalанын райымы менен кирери хадисте айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сиз дагы бейишке ушунча амалыңыз боло туруп, пайгамбар боло туруп, Allah Taalанын райымы менен киресизби деп сураганда, ооба мен дагы Allah Taalанын райымына бөлөнүп, бейишке киремин деп жооп берген саллаллаху алейхи ва саллам. Болбосом пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ибадат кылганда, түнкү намазда туруп намаз окуганда тамандары ишип кетчү. Tamandары işip ketken insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'da Allah Taala'nın rayımı menen beyişke kiret eken. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daimi bolgon amaldardı Allah Taala jakşı körөрүн кабарын берди. Allah Taala Uyuk Kur'an'da mындай дейт: La yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Allah hiç bir candı kudreti jetpеген nersege buyurbayt. Hadisten alına turgan paydalar birinci payda jogorudağı hadistin manisine layık Ayşe nevizden hadis gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kişi sorap kaldı. Allah Taalaga amallardan en sүйүктүүсү kaysı dep suraganda az bolsa da daimi bolgan amal dep жооп berdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: Ya eyyuhan nas khudu minal a'mali ma tutiqun. O adamlar amaldardan taqatыңар күчүңөр жетишинче, ошол тaqатыңар жетишинче, тaqатыңар жеткенче алгыла. Тaqатыңар жетишинче амал кылгыла деп айтты. Көп амалды кылып алып, анан кийин таштап салгандан көрө аз-аздан болсо да даими кылуу бул жакшылык экен. Жана Айше невизден Масрук рахимахулла амалдардан кайсылары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга сүйүктүү деп сураганда, Ayşe nevіз Allah'a daimi bolgan amal dep жооп berdi. Hadisten alına turgan ikinci payda İmam Muslim rahimahullah Qasim ibn Muhammad'dan rivayet kılıp keltiret. Al Qasim ibn Muhammad aytat: Ayşe nevіз bir amaldı kılsa anı daimi özüne lazım tutat ele deyt. Hadisten alına turgan üçüncü payda bir salih amaldı başlagandan keyin mına oşol amaldın ulanıp turuusuna jardan bere turgan sebeplerdi kılуу керек. Mına oşol sebeplerden birincisi Allah Taala salih amalды жакшы көрөт. Мына ошол амалды аз болса да таштабайсыз. Анткени Allah ал амалды жакшы көрөт, даими ошол амалды ошол пендеси кылганы үчүн. Hadisten алына турган 4-нчү пайда, жана киши амал кылууну өзүнө оорлоштуруп албасын. Ар бир инсан өзүнүн кудурети жетишинче амал кылуусу керек. Мына ошуга аракет кылуусу керек экен. Мына ошол кыскасы, Аллаху а'лам.